Agan Yukirish Bakhuid tongue in the Duai Nagabindaga Jingtyrwa Bam Jukut Mensiam Jungi Kotimai Simli. Phah lại buồn rừng. Kopera tongin sungu ya utrai hagan ek step tongin ang vandra ha kama jungu ya gijing tumu jungi baro kam karpang ya ka Bible convention la shai ka Sngi but baro ki jingkran ki mas Bakhuid but ki jing duai pen koi but ki jing mene sakrament shau trai ya iti ya ki bapang ki bashitam ki pavanshim menta ha kene ka Bible convention la shai Iduairu nagabinda baro kiba duaya side kiba ruai kiba tem ai ka boro trai na van hiar halo chung kiba ro ai ka jingi chung utrai nam pau hangi haki inga sem jungi lemba ka negi Yukirish Bakhuid ha kerteng upa barukon badomen sim Bakhuid amen ka jingai e chung utrai jungi u Jesus Christ Bad ke jingi jungu play. Lem bad ke jingi aslok jungu men sim Bakhuid. Kindon rengka bat pi barro. Rengka bat pi ru. Ko himen ko para tongin sange shipor ben pan map nagabinda gilai jungi. Idwai nagabinda baro kibadon jingai na utrai. Kumjuru mangi iwei pa iwei. Nginang yos ngau naga jimpule beningkong naga kitab Thohdieng Kumno otobit uyopediang yaga jingkarku haga jingim jungu. Kumno la yomad yaga jingis ne jungu trahai haga jingim jungu. Wadlada ulakarlalong umatla ka jingis ne jungu trahai lawan kiar halo jungu. Bad kalawan pai piang yaga jingkumen haki inka sem jungu. Lempa ka jingnir spoon jungu trahai. Tongis sange shipor ban panmap nagabinda gilait kila jungi baro. Lese habangi jingai na utrai. Wat habangi dang duai
klam sangeru lese ke jinga ke jingkarku kadang jingai kadang idang pai shawu daga jing sngorit mensiam ke jingidu trai kastam kan stam ban sun sharingi tongit sange pen pan map kotrai jisu gilang ginong pop map yangi site kud yangi na baro ki pop ki bang ilale nga palam au play button board paro padha pi ko himen ko para bangrele pop shibun e da ki jing parkha da ki tin da ki kam da ki jing le kale da ki jing le palat janga da ki jing le palat janga da ki jing le palat bakra pe janga namar kata ngakarpad ya gamaria Bakhuid kabayai sa katay suti ya ki angel bakiri kuy badia pi ko himen ko para benduway nagabinda changa ha utray ublay chungi ublay badan board baro ni seneyangi barendala mapi ki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam chikut Try can rock Isneyani Tragen Bakoble Isneyani Christoa Go Christoa Go Nong Penim Jongi Penim Yani Ngia duwai ngiduai nagabinda para ke jingai ke jinggarku kabangi trang benyo iduairu nagabinda ka Bible convention iduairu nagabinda para ke jingai kabangi don kam ha ke jingim jungi haka kam ki jam jungi haki inga semche koblei me uba ke jimpenda pen biang jame kam ju bakala haga sain dur jangha ni karpad rit yame to bekrat yakata baro kabala ben pensnio yangi bato ai yakata baro kaba pen ba yangi dautrai jangi uji sukri sukun jame uba imbat sen sha renka badme haga jingelon kawe jungamen sim Bakhuid ublay junam la junam amen. Kejimpule na kitab utobit. Hagito kisi kaana kalasyong manpetlew shalenti ban yo iya ukhon jongka. Ti kalayo i bauwan. Bat kalaong haukpa jong u. Hapet ukhon jong pi ulawan. Bat kumju uto ubriw ubalalit ringkad bad u. Urapael ulalong ha utobias. Haswa bakin let sajan ukpa jong u. Ngatib ba yaki khmat jong u en sapin pet kalan da uksang do kha yaki khmat jong u bat kata kadawai kan penhap yaki saro bali te kumta ukpa jong pi un imat biang bat un yo iya ka jing shai te ka ana kalamare banlet shaw yaki bat kalapiam yala ukhun ka ong artat ngala yo iya pi ko khun jonga minta ngala kloi banyap bat kalayam utobit ulayeng bat ulayat re lengba ka kharrap phalau hendai ukhun jong u ulamare sha u bat uksang do kha ha ka kti jong u bat enda ulabat khak ya ukpa ula prasad ha ki khmat jong u bat u ong to sngo kuman kupa
Bat ulakalan artat ya kata kadawai hakikmat ukpa jong u nang ta da baro arkti ulakro ya kita kisaro bali na kidong jong ki khmat jong u hangta ulayo I la ukun bat ulapiam ya u ulayam bat ulaong minta ngayo I ya ukun jonga ujing shai ki khmat jonga nang ta ulaong shushu long bala kerku ublei bat bala kerku ka kerteng bakrau jong u bat bala kerku ki angel Bakhuid jong u baro to kan long bala kerku ka kerteng Bakhuid jong u haman ki pateng la ula sempat yanga Henry ula isin yanga minta ngayo I ya ukun jonga utobias ularum hapo yeng da kacingkemen bat ulayo thulut hala ukpa ya ki bakrau ki balajia hau hari media te utobit ulami banlet shaw yala ka persa kurim nadu khardop ninibe da ka bakaman bat yaro ya ublei kito ki balayo I u katba udang ya kilalingno namar ba ula ban yo I bat utobit ula aingu ya ublei hakmat jongki naba ula isin ya u haba utobit ula wan hajan kasara ka persa kurim jong u ula kerku kerdo ya ka uong to wan suk wan sain ko khun long bala kerku ublei ubala wan yalam ya pi shangi bat long bala kerku ukpa bat ka kami jong pi kumta la don ka cingkeman hapdeng ki paraja jong u baro haninebe ka ktim jong utrai Ada samcis pasal reu nambar praspan reu. Why you driving sim joma? Why you roba washita? You driving sim joma baba jom saji. Dan why you play joma baru cinta? Jarum jangan kamu ketin jonga ukpa jonga ye u patngin wan shong wadu. Hallelujah. Utrai undon rengka batpim kajing pule na ka gospel Bakhuid katkum Markus.
Kadba Jesu udang ki kai ha ka temple ula ong kumno ki start ain kila ban ong pa u Chris ulong ukun jongu David naba u David hi habala persad da umen siyam Bakhuid ula penbana utrai ula ong ha utrai jonga tosyong ha ka kamon jonga tad hadu banganda bu ia ki Nongstoin jame hapo ki sla jat jame u David hi u kot iawu utrai te kumno ulong ukun jongu u pait ba babu pait san ulasnap ya u Jesu daka jingkame ka gospel jong utrai ka jingtyrwa ben Chris ko himen ko para ba yid how try Jesus Christ ha ka kitab topic niosno kumno topic ula yo biang ya ka jingkame ula yo mad ya uble kerpang ha ka jingim jong lempa u Rafael u angel Rafael utrai ula peni biang ha u ya ka jingisne bat kata ki ying asem kalayo pediang ya ka jingkame kadon ka daw ki sausi kawe ka benta kila keladu nadu ka por utobit ulayo pang ulamatla kawe pat ka benta hadin bakila pa ya Tobias ban Lait-ïa ya ga jingyara udang slam ban wan ki kimi ki pa ki temen kila sausi lese yo jia eye ka basiniu ha Tobias bat kila don ha ga jingko salai de ha kata ka por jang jingko slai jangki kila yomat biang ya ka jingkerku ka kabaki oi iawu Tobias wan pai badupa utobit ulayo biang ulayo i biang da ka bor ba pala jang utrai te uke ni ya kata ka jingjia baro kum ka jing sembat utrai shipor arpor utrai u sembat yangi da ka jingi don mud na pedeng jongiru ngiomat yang kun kata ke jing sempat jong utrai ha ke jingim lese haba ngipang haba lese na ke jinglong barispa ngihiar no sha ke jinglong duk bat ngi treshitom bat ngi kam shania ha utrai ngi kot kerpad ya utrai bat ngi sngotu hadu katno ke jingkurku jongo blai kalong ka ba kongsan ha ke jingim de ha ka por bangi don ha padeng kano ke jing jinjar habangi don ha padeng kano ke jing tu ne ke jing pang ke jing talot ngilaban comes yomad ya uble ya ujisu ha ke jingem chami ladangi long ki brio bam don kano ke jinge ha ke jingem chami ne kano ke jing jinjar ha ke jingem chami lesengin kalalong ki basarong panginom kin ma ya uble bat nginom shania tele telan ya ujisu pinban ngi shania halaka bor laja pe hakane ke inga sem jongu tobit kila don kane ke jingyo mad baro ke jingla rai ke jingkran ben jongi brio jing tarais niyo jongi brio bat ke jing sha ino jongu blai shipor arpor bat ke jing tuk but kalog jungu kala late ban tre kaba kam jumlin minnoru but haba kala stam ban tre utobit ula tarais ni yaka don buon ke baro kala jia hakane ke ingasem henre kadba kawan pai biang ya ke jingger ko jungu play kane ke ingasem kala kaman biang habang ni yaine hapadenge jinge babon jai da ke jinge kabaskem utrai un kerku biang iangi kumbangi julong menshua ne kampalat ya kabangi don menshua kane kalongga jing shisha bat ka jing komen kan wan pai kai kabangi de ban le what hapadengi jinge hapadengi jing tinju
nginum de ban du jingkarmen nginum de ban ino yautrai nginum de ban artatin News ko niya ka gospel ki jingkerli jongi Pharisee syapang ka jinglong ublay jongu Jesu but ki penyade yaw Jesu ba ulang ukun ublay hana uong ba ulang ukun ublay ngitip buwan ki jaka haba ki briyu ki persyang ban penbana ba Jesu ulang ublay Jesu ulang ngap jar badulang mana bun sin yake briyu ban ong yake wat mitu yake vai yakane ka bajia Jesu shimkwa ban pen bau hake briyu yaka jinglong ublay jengu tat hadu ba unduk kiu syakaburong bananda ngitipru haba wat yau bati meus o matla ula parta ba Jesu ulang ukun David to isne yanga ula ong yau ban ngabjar but kane kalongga jinglong jongo Jesu shimkwa ban pen pau parte yaka jinglong ublay jong Henry minta haba wan kene ke jingkili na ki Pharisee syapang ke jinglong ublay jongo ula kran syai kada ula ong hoy pi ong khana ngalong ukun jongo David kalong ka bade Henry pideben kin mauru wat yawu David ula kain ianga ula kot ianga ukin rajong kungno lada ujisu ulang ukun jongo David David kain udeban yoburom ialate badu Jesu hi udeban kot iawu kinran Henry David ula kot iawu kinran kabamur Jesu ulang ublay han ningila ban sautu kam syai kadar ya kene kabenda kamaria teisoti la ka iawu Jesu bad kamaria teisoti enda la ka iawu Jesu kalaburo penpan iawu Jesu Kamshin mood Jesu ula kendait yaka Kamshim mood Jesu ula karanbain yaka Kamshim mood Jesu ula penbor yaka ban kongu iyawu Henry kamaria teisoti kabalong ka kon jongo play kalas ngawutu yaka jinglong kenrat jongo Jesu haka jingim jaka kabamud kawe kaliang Jesu ulang ukun ublay kawai pat kaliang Jesu ulang ukun jongo David nakadaga daw kamaria teisoti nakatanat jongo David khala long kabala ji shajid banlong ka kami ban penur long ya kanega benda kabamod Jesu ulang ukun hak jonga Maria haka do jongo Jesu ulang ro ukun jongo balai haka mensiam haba umensiam Bakhuid ubor mahaklitam kala wan hiar syaka Maria kala pun ia ukun bad ka Maria teisoti kala ai haw Jesu ya ka met jongka ya ka do jongka ya ka snam jongka bad lemba kane ka jinglong Jesu ulong ukun ublay bad Jesu ulong ukun ubriyu menda David kabamut baru kiba hiar pateng na David kilong kiba burom yaw Jesu but kawe kabintaro kabang ideben sautu hangne kalong lada Jesu ulang ukun David marwe ki Pharisee ki kemilendi ba Jesu unlong usiem jogi Israel unang iale ya katama persya yaki rom Henry Jesu udang benrap yaki hoy ngalong ukun David Henry pikin mau David ulang kot ianga kinrat ngalong kinrat jongu David de manga balatau iau David kijingtau baro kidon hapo ke jimpe jongu kabamud mangi baro kibanget hau Jesu ngideben nget hau Jesu baulong ukun oblay ngideben nget yau Jesu namar udon ka bor halo changi ngideben nget hau Jesu namar ngi baro ngilong ke jingtau jongu ngideben nget hau Jesu da ka bas ngautu kamaria teisoti kalonga jingtau jong oblay jingtau jongu Jesu kamaria teisoti hakaju ka por kalong kami jongu Jesu
kimi jongu jisu haga jinglong brio jongu haga ju kapor kamaria te soti kalong ru kimi jong ubleng kane kalong ka jing shisha dena ga daga daw haba ki piracy ki kili yaw jisu kumno pilong ukun jongu David hana pi ongru ba melong ubleng kumno kalabalong kumno pilabalong mesaya badban pinchaya kene jisu u David hi ula duwai ko ken rajanga u David hi ula ken mau ya ubalai da ka ba on ko ken rajanga minda mangiru ladang isakut tang hau jisu ukunu brio ka jingya de jongi kan kut haba ngiyap ha kane ka partai henry ladang ngi ken ban ngi buron ban ngi ngeit ha u jisu balang ukunu blai ka jingim jongi kampat kut wat hadin ka jingyap jongi ko himen ko para don bon ki brio paparsham ban ken sting ya kane ka jinglong ublai jongu jisu bat ki ong u jisu ula im ula yap ula mi pat henry omde ublai kane kalong lese ka jingi kai babun jait ka wan nangi na kirleng henry ni habenang sautu shai kadar u jisu ulang ukun ubrio haka ju kapor u jisu ulang ukunu David haka ju kapor u jisu ulang ru ukun ublai deina marba ulang ukun ublai now deina marba ulang mesaya deina marba ulang ublai ngi ngi shanya ban ngi duai hawu ban ngi kwa balong kumawu ai kani ka jinget kanang roy hangi iwai pa iwairo bangenom sakut tang hau jisu balong ukun David henry ngi deben poi shakata ka jing shisha ba jisu ulang ukun ublai ko jisu be i karku karto yangi pen slay yangi pen kantang yangi da ka jinget jame bangin ngeit barabo ba malong ukun ublai enyaro yau trai jisu Christ Thohdieng plai ka jinget changi ngang ngeit ha ublai upa badon bor baro unang tao ka bening pat ka kindo pat ha jisu Christ ukun ba marwe jamu utrai changi ya ubala puna mensiam Bakhuid ya ubala kana ka Maria te soti ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayahu la ya letep yahu ula ya chaki baya haka Sngi ka balai ula mi pat ne ki baya ula kiu shabening ushong shakamon ublai upa badan bor baro nang da unwan pat dan bishar ikibayim bat kibaya ngangi o mensiam Bakhuid haka balan Catholic Bakhuid haka jingya silok kiri kuid haka jingma ikipop haka jingmi pat kadok haka jingim bam chikut amen Laispa nyopso duai ko himen ko para baka jingkinia jonga barjampi kallam ka bapdiang phone ha uplay upa badan bor baro to try next jingkinia jingsohi na da jingro ka promo te jongu ka jinglo yi me ka ba ku jongu baro da ka bashanya ha ka jingso sene jamme go trai ngi awan shirhem lem bat ki jingtyrwa shaga duan Bakhuid jamme Kenamba lemba ka bor pen kuit jangka jinga e jame
Yan sait kuit yangi da kini hi kijimaya da kiba ni wan shakri yame da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donut panginai ngu ya utrai ublay jangim dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame kokin rat kopa bakhuid koblay badon bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi pinban ka jing sngo jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kim penyar eye ya ka jing krau jame Henrik yarap yangi naga benda ka jing penim lemba utrai jangi u Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kin hun dry jangi angel niero yame bat ni penbana da ka jing kamen Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid. Tongin duwai hakenega por kabakar pantam nagabenda ga jimben slage jungamen suyam Bakhuid halo jungi ivai pa ivai idwairo ne kerpang nagabenda sister Judith ibala tre saus nem shiteng hakenega sender batni in late no la shai ga sungi nangne shadimapur idwai nagabenda par ga jingur nagabenda ga jing tre shitam jungi buna pren jumpila se pim yakandu henre pela yosno eka sur jungi Mangano pai sungi pila yomadru ya ka jing duai ya sai chungi ha ka jingim chumbi duai ba indup labenio jingkarku but duai ru na vendai sister Agnes la joint mai but ni ba pinang yesno ya ka sur chungi ha kini gi por nang ne shakama ayu trai pinang karku kardo ye pi ba ro but duai na ka venda kini gi sister au trai in pensla ye ki ba ro dashisha melongo Bakhuid kotrai katamay John ka jingkuid barro namar kata ngikar part yame topen kuid pen kandang yakini ki jingtyrwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum ka je halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangotrai jangi u Jesus Christ Hakapor bala dino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kediang yavu badula ai halage sentran u on to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka med janga ya ka bayanaiti na ka benda jompi Hakaju kiru kamendala le abam ula shimya ka kuri badda ka ba aingu biang yame ula ayaka halage senran u on to shim batu di na kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jonga jutam batti mai bad bam jikut
Yakaben pen mi nagabenda jampi ba nagabenda ki babun nagabenda ka jingmap ikipo to leya kani bankan mau iangam kusnam bakardor jamu Chris to pen kuid yangi men siam hadim pen kuid to pen koi pen kia yangi yada yangi nau bamen kajing maya jong kajing kata sembani Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia pat ke jimmi pa jangu ngi tawa hame ko trai upu jang ke jingim bad ya ka kuri jang ke jim penim ngi da ai ko ai dem namar melanyu yangi ki babit benya ka kama jamme bad ban chakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke bayo binda ha ka met bad snam ukris ngin long ke bala penya tali ka we da omen siyam Bakhuid Tagan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kapartay bato penchanaya ka hakajingin rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi uvilbat marwainu bishop jangi but baru kilingdo but kiriniam tagan mau lemro ikihimen ki para shinrang bat kinde kibala yotia daka bakarmen yaga jimmi pa badia baru kibala kalat no hakajingis ne jamme Thohdieng ya ki shaga jingshai ka kuma jamme to isne ngi baru ngi karpad yame ba rengkat ba kamaria te so di Bakhuid ka kami jango kale ujaso Bakhuid korem janga ke apostol Bakhuid u Francis di says Bakhuid but baru ki rikoi ki bela pens ngaba ime pateng la pateng nilong ki babit ben yo ben talem ha ke jingim bam chikut but bangini ro but pendon boram yame da ukun jamme o Jesus Christ Dawu lembadu badhagu kalong hameu blayu pa badon bor hake jingelong kawe jungumen si Bakhuid barro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen ko himen ko para tungin duwai nagabinda baro ke jing dumu jangi duwai nagabinda ka Bible convention rachai ka Sngi nagabinda baro ke baban snap ikatino try Kebawan duai kerpan hakama tu trai nagabenta ke jingguai jingkya met bad men siam duai bau trai unle ke kambala halo jangki pano kopa jangim ba pene kalong ka Bakhuid ke teng jamme kanwan ka ima jamme kalong ka mon jamme ha kan dau kumba pene to ai yang minta ke jingbam jangi ka bahala ka Sngi bato ma yang keren kan jangi kumbangi ro imam ya ka beles niu Padua delam yangi shaga jimpen shoy Rei taplait yangi nakabasiniyo Taplait yangi karpat ko try na jing siniyo barra Haga jing spoon jamme to hai jing suk jing sign haga Sngi jangi Kramba daga jing erap ka jing isne jamme Ngilait bara bo nakapop Bangi niyo jing yada naga jing jinjar barra Katbangi dang ap kemilen diya ka jingar men Bakhuid Pat ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ Nama Joshua kalong nama Joshua ko kalong Kodrai Jesus Christ may bala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pede ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jingspun jamme to ai haka ya ka jingsuk bat ka jinget le ka we katkum gamon jamme mame uba im pada basensha junom la junom Kajing sukotrai kandon barabo rengka batpim dab daga jing itu trai tongin yai market
Hakumi u Jesu Christ u kin rajungi. Hakumi u kun lambro jungable. Bakit na ka pop jang ka parte. So ke to ke bala kor sha ka jing ka wai jung u kun lambro. Kamet na ka snam jung u Christ country na sha ka jing ka jung. Jisu, yes no yame, himaneyame, yaroyame, Namarva, Melawan Hapota Dolu, come and see him jungi. Melapalong Yagade, Uba him Nagavinda jungi. Melapin Kalang Yagajingam Nur Jangadonu, come and see him. Karko Kardo Yagi, Karko Kardo, Yabaru Gibapagi Bashitam Napadeng jungi. Yagibas no Jinja, Yagibas no Talon. Karko Kardoru Yagikon Nila Sakama. Namarkim Bianga Jinge, Karku Kardoka Jisu, Yabaro Kikun, Kibajingai Name, Karku Kardoro Kajisu, Yabaro Kibalepa Yangi, Karku Kardoka Jisu, Yanga Bible Convention, the Chaigasni, Karku Kardoka Jisu, Yabaro Kiba Yaras Muni, Hagajingim Juni, Isnongo Yame, Nagavinda, Sister Judy, Iban Salitno, the Chaigasni, Hadin by Tres House next thing, Haganega Retreat Center, and Penroy Yagajingim Bensiam. Daga jingtyrwa ya side, daga ba yala, yaga tim jamme, gojisu be eat, karku kardo ya eat, karku kardo ya bahar ke jingtyrwa jangi, agane ka boy, lese don bo na pring jangi ki padia kendo marka mat ya eat, light na ki por ki one ban yala ya ka kubar babha she ki parish ki jambi, ay ka bor jesu nang trikam halo jangi, ujuro halo jangi, ibai menda hagne kalima, ay ka bor ko jesu nang mankia, ay ka jingi jesu nang mankia. I bang nang yo chiko chikiam met but mensiam. Paro chiko pang shuton hagi hospital. Inang yo bor tamai menda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu ya roya mengi maneya me ko Jesu. Shibdi pura yengi ko Jesu. Shibdi
Shinti Pura ke jingtalot ke jangi. Shinti Pura ke jingtalot ke jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, I boring it, Jesus, I boring it, Jesus, I boring it, nigga send up Jesus. Bangin dukna bani laf shushu ya kubar bahaja me. Bengandan shushu ya ki way bay minda bengandan ya bahara ki bapani bachita. Benslay ya ki ko Jesus, benslay ka convention, Bible convention ka chai ka sungi. To nginia duwai. Da umen siyam Bakhuid jame kotrai to sen shariangi ki ba mepsa da ka met baga snam jong ukun jame knamba ngi ki ba pla yame om tang da ka tin ne da ka bor karen henry da ki kam ba da ka jing shisharu ngin long ki ba bit ben rung ha ka hima bane da ukre sutrai jangim Amen. Utrai undon rengka batpim play badon bor baroin karkuy pi uppa badukun badomen sim Bakhuid ya lesut ban penbana ya ke kubar babha jong utrai da ka jingim ka jompi ko himen ko para ngi kot ngi ver ipi ban mention menda ka Bible convention la shai ka sngi utrain karkuy pi Marches passam. Semoga Jesus Kristus.